cukup siping mo, alam mo, signalan mo. Yarap na kamating ko, asbong mo emiti ko, kung sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo at cukup siping mo. Katatakot, kakalog, at cukup siping mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, kakalog, at cukup siping mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuming angin, manapuking bahin, manaragul maning alon, lumug malumog, ako'y kinumo at cukup siping mo. Katatakot, kakalog, at cukup siping mo, alam mo, signalan mo. Katatakot, kakalog, at cukup siping mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganib, malilim ni balik, lakwan na kamaning sabla, lungkot akong bara, ako'y kinumo at cukup siping mo. Katatakot, kakalog, at cukup siping mo, alam mo, signalan mo. Katatakot,
at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Yarap na kamangking ko, asmo mo emiti ko, kung sera man patibong, eka lumangot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Sikat man intuming aking, eka manabuking bangin, mangalagul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Dalang at mapanganib, eka malilim ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara,
Maya pagat panapon po kaya kongan, iyabe talaking kaya katamong misa dening makatuking kayaduanan. Misang kapasalamatan ng Monsignor Francisco Lansang, Mendoza family, Roque family, Pangan family, William Yao, Miguel and Lilia de Chinco and family, Mr. and Mrs. Luminoso Dizon, Andy Dizon and family, Annette and Isa Arojo, Apple Dizon, Adrian and Monet Briones and family, the family of the late Felicidad Manansala, Manyalak family, Noel and Weng Sibal and family, Irene Bagang and family, Mr. and Mrs. J.R. and Gemma Matito and family, Mr. and Mrs. Arturo Dizon and family, Tolentino family, Cayetano family, Gutierrez family, Paras family, Boy and Ninay Guevara and family, Baby Tan and family, Brian Perez and family, Castrense David and family, for the wedding anniversary of Mr. and Mrs. Leonardo Benco, para King Kebay Tandari Marcos Lorenzo Torres, PO3 Teodrico Pelayo III, Malcolm Miguel Sison, for the spiritual and physical thanksgiving of Uncle Pete Nepomuceno, para King Malagwadang Kapaldanan, Di Carlos Galvan, Feli David, Benjo Sarmiento, and Sofia Malyari, for the special intentions and guidance of the Holy Spirit of Jonar de la Cruz and family, Teresita Cruz and family, Pilar Francisco, Rosana and Corazon Clark, Claire and Gladys Cochon, Jonalyn and Helen Celso, Henry and Dr. Gemaline Pineda Egueco and family, Arnold and Fel Vitog and family, Belicario family, Mary Christy de Leon and family, Fatima de la Cruz, Jocelyn Fuertes, Charlotte David, Lucia Maneje and family, Simbulan family, Olivia and Jennifer Balatbat and family, Jeffrey Buan and family, Melissa Dongka and family, Limyak Presas family, Mr. and Mrs. Rodolfo Dizon and family, the Holy Angel University community, administrators, faculty, non-teaching personnel, and students, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Nerilyn Visitacion, Mariel Palpal, Mary Kay Ramos, Louie Dizon, Marilyn Palapal, Cuenca Galisinaw, Joy Espino, Rizel David and family, Baby Iana, Faith Katahan, Francia Manyalak, Catherine Dizon, Aurea and Moises de Macali and family, J. Pantig, Mr. Froilan and Mrs. Rosario Fuertes and family, E.J. Arante, Kim Brian Espino, Angelo Franco, Gian Guevara, John Patrick Soriano, Carl Joshua Martin, Dunsoy Tinio, Wilson Gadi, Wilmer Licop and company. For the safe travel of William Kiambao, for the recovery of Father Larry Sarmiento, Sister Agnes Goyena OCD, Joanna Shiela Cruz, Monsignor Rustico Cuevas, Teresita Cruz, Herminia Reyes, Bernadette, Engineer Jun Tiatco, Jeza Magat Sanchez, Arnedo Montes Jr., Lolita Guevara, Percles de Macali. Prayers for the eternal repose of the souls of Father Jesus Mariano, Reverend Monsignor Eugenio Mercado, Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Betwin, Joaquin Betwin, Felipe Tan Sr., Primitiva Tan, Angelito Tan, Domingo Zamora, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Mancio Suarez, Antonio Dizon and Lourdes Dizon, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona Aison, Josefa, Corazon, Martina Rivera, Francisco, Zosimo, Josefina, Reynaldo Reyes, Chito Reyes, Rodrigo Sibal, Enrique, Belen, Aquilina,
Frances Angela Salas, Anselma Chopaco, Alejandrina Rosario, Juliana Agustin, Jose Alejandro, Juanita Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Alicia Veray, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Alejandro Aizon, Julieta Aizon, Mario and Jesus Aizon, Attorney Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Natalie Perez, Simplicio Perez, Ernesto Halili, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Aristides Suarez, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Conrado N. Estrella, Ermelo Edgardo Efren Sr., Elizabeth N. Bienvenido, Danilo Dimal, Reynaldo Quiambao, Bernadette Quiambao, Benjamin Macapagal, Roque Dungka, Teresita Guevara, Frances Ruiz Panlilio, Cristeta Tamega, Priscilla Alamares, Marco Tareño, Mirna Ang, Rolando Ang, Joaquin de Guzman, Filomena Santos, Florante de Leon, Florencio de Leon, Angelito Lazatin, Analiza Joven, Juanito Aguilar, Leonito Aguilar, Cayetano Lorenzo, at Julian Panting. Iyabe talaman king kakatamong panalangin dening kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulo ning Ginoo.
Ilagyanig pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. May malen kambering banal aanib ning pibale-bale ning Diyos, grasyang pong kapayapan, mantabi kaya kayungan. At keka ang timurin. Pakamalang kong kapatid, umpisan tayo po ngeni ing mumunangal doon ing Easter Triduum, ing kakatamong Ginoo. Kanitang benging tauling bengi na pasibayo kanakantamo inyang tinatagne po ing banal na Eucharistia ing pamagpari ampo pa ing pamanyoyo. Abe-abe tayang ganakaniti at pagselebran at bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magmasusi kaniti, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo pa yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinatang banisut mo kami, king metong at metong, ampon king igpa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginong Jesus, ikang manulo ka ring sugat ning kasalanan, ampong pamisagsagan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang mamilatan para kaya kami, arapaning igpamu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya, pakalulwa na katamu, at king patawad na ring kasalanan tamu, idala na katamu sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, at yu kami keti makatipon ban makisuluking pamangan asidyaning bugtum ay anak mo, banang ipakilala ing lugod na kaya kami. Pigkalub na iti kaya kami inyang umay na ning idawon ing biyena king krus. At inutos na kaya kaming pagmasusyan miya, antimong bayo ampong alananggang sakripisyo. Ipanigapumi king kaniting Eucharistia, atuklasan mi ing kaganapan na ning lugod ampong biye. Itiyadon mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Migsalita ya ing ginukang Moses at kang Aaron karin bansang Ehipto nga nakarela. Itiya ing sukat maging mumunang diling bulan ning pabanwa para ke kayo. Ipayabot yu reting panabilin king kabilugan na balen ning Israel. King kapulong aldoniting bulan, ing balang lalaki, mamili yang metong abiserong tupa, o kaya biserong kambing para karing katubalena. Nung tutuyang malati ing pamilya na, at ene agyong gisanan, ing kabilugan na yanimal, ya, ampon ing kasiping ng bale, malyari reang pirakayan, ing meto nga yanimal, agpang king bilan daring tao, ampon, king agyo ng kanan, ning balak katawo. Malyari kayong mamiling meto nga tupa, o kaya meto nga kambing, dapot, kailangan, ing lalaki ya, at pabanwayatwa, at alayang kapansanan. Kay bat, sesenyula ang gaking sisilim na ning kalabing apatayaldo ning bulan at paten nala ning mabiluga balen ning Israel, dating mesabing animal. Kailangan lang kumangditak kindaya at ikaskasda karing amba at baboring pasbul daring bale nung nula mapangandeting animal. Kimbenging ita, sukat minangnang ing laman at mapangan kambering mga payita gule at ning tinape alang lebadura. Malagwayeng kanan, miblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na laring sandalyas yu at talnanye king metong agamat intukod yu. Iti impamagselebra kimpamaglagpus bilang parangal kanako ing Ginoo. Kimbenging ita lumabas ko king mabilog ga Ehipto. Pamaten ko laring sablang anak dang pangane lalaki, rintao at animal. Pagpago ing parusa karing sablang Diyos na ning Ehipto. Ako ing Ginoo. Maging palatandanan niya karing pibale-baleyo, ing daya karing ambada ding pasbol. Lagpusan da kayo, potang akit ku indaya, at kayo midame, potang pagpaku in parusa, king bansang Ehipto. Sukat siyang pagselebran ing aldong iti, bilang piyestang parangal king Ginoo, ban eyo kalingwan ing depatan ko ing Ginoo.
pagsalebra niya king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyang, banyati tamu metong tangan. Ikatamungan po. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyang, banyati tamu netong tangan. Nanuing malyari kong ayam pang king sablang maya padepat na kanaku, kaya kanakong iampang alaka manyaman. Bilang kapasalamatan, kinbinyen ang kaligtasan. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyang, banyati tamu metong tangan. Panandamanan ng Ginoo, nunging metong kareng me malena, Mateya, o Ginoo, ako'y kekang talasuyo. Susuywan da ka, antimoing pamanyuyo na keka, ning kanakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyang, banyati tamu netong tangan. Keka kanakong idawon, ingayin ning kapasalamatan. At ang panganan, king kanakong panalangin. Tingkan akong pangako, king Ginoo, kanako lang tuparan. King katipunan, darin ke kang memalen. Alis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyang, banyati tamu metong tangan.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing taong Korinto. Ing turo abenye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Gino. King ing Ginong Jesus, kanitang benging may pagtaksilan niyo, kinuane ing tinape, pe pasalamat ya king Diyos, pe mirason na ing tinape at ngana. Itiya ing katawan ko, amiyayin para kaya kayo. Daptan niyo iti bilang kapalgaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinuha ing kopa at ngana. Iting kopa, yo ing bayang kasunduan ning Diyos, apati bayan na ning kanakong daya. Balang minom kayo kaniti, daptan niyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape, at minom kaniting kopa. Babali tayo ing kamatayan na ning Gino, angga king datang niya. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ingayat kapurian kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingayat kapurian kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Bespiras na kanita, ning piyesta na ning pamaglagpus, balo ng Jesus king dinatang na ing oras na, ban makoya keti king yatu, at mibalik ni king igpa. Kaluguran na laring bandina ayat king yatu, at liguran na la ang king kawakasan. Kasulo na lang Jesus, dingalagad na king apunan, alulanan na ning Diablo king isip ng Judas Iscariote ay anak ng Simon ing pamagtaksil kang Jesus. Balo ng Jesus king ing sablang upaya binyena na ning igpa kaya at king ibat siya king Diyos at papuntaya king Diyos. Tinalakad siya Jesus, likas ni ing piblas na at bebatana ing sarili na king tuwalya, kaibat may tugtugyang danom king palanggana,
at pegumpisa na lang inos abitis ding alagad. At pili sana la king tuwalyang makababat king kayang awakan. Nga ng Simon Pedro, inyang lapitan ng Jesus. Kino, ikang manos karing bitis ko, pekibat ng Jesus. Emo pa intindihan ing daraptan kong ngeni, dapat bandan tauli, ay intindihan mo. Sinabi ng Pedro, kula malyaring pawas ding bitis ko keka, pekibat ng Jesus, nung eka pawas bitis kanako, alakang pangatayid kanako. Sinabi ng Simon Pedro, ginonong makanyan, emuring bitis ilang wasan mo, nune pati na ring gamat ko at buntok ko. Nga ng Jesus kaya, ene kailangan manos, ing mindilo na, subali ka ring bitis na, uling malinis na mabilog akatawan, at malinis na kayo, dapat ikayungan. Uling balo ng Jesus nung nino ing magtaksil kaya, inya sinabi na, kayungan malinis, kayungan malinis ngeni. Inyang awas na nalabitis at asulod na, pasibayo ing piblas na, migbalik yaking lamesa nga ng kinutang karela. Aintindihan yu ing depat ko kaya kayo, awsan nyo kong maestro at Gino, at tinwad kayo, uling makanyang kupin. Nung akong kaya kayong Gino at maestro, inos da kayo bitis, ikayuman sukat kayong mipapanos bitis. Dininanda kayong alimbawa, bandaptan nyo naman, inganti ing depat ko kaya kayo. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. May tumpong magrasyang Huwebes Santo kaya kayungan, at iti po yung mumunang aldo ning kaya katamong Easter Triduum, Holy Thursday, at mayaw siya pong Maundy Thursday. Maundy, buri ng sabihan, commands, utos. At inyang utos ing kakatamong Ginoo. Nanula po ring at lungutos na, nganing Huwebes Santo at lung inutos na ning kakatamong Ginoo. Take and eat, take and drink. O ini po, ing pangatatag na ning banal ay Eucharistia. At ing kadwa pong inutos na iyapin, inyang sinabi na, do this in memory of me. Take and eat, take and drink. Do this. It is a command. Metong yang utos, do this in memory of me. Ating katlong inutos na po yapin, wash each other's feet. Mipapanos kayo bitis. O rene po, ring atlong inutos na ning kakatamong Ginoo, ngeni pong Huwebes Santo.
At nabengi po nga ng Apong Meg, the best is yet to come. The best is yet to come. The best is Jesus. And He will give us the best spiritual things. Ibiyena po ing peka mayap dili, kaya katamungan, para kaya katamungan, ban kanita miligtas tamo. Nya, ing mumuna pong pigunaman tam ngeni, nung atin pong extended homilies, Lunes Santo, Martes Santo, pong Huwebes Santo, malyari pong bika extended homilies muna naman. So lawenta la po reting atlo, at potang ikwata la reting atlo, lalo tayo sanang aluguran ing Santa Misa ing Banal na Eucharistia. Lalo tayo sanang aintindihan, lalo tayong aluguran ing Santa Misa o ing Banal na Eucharistia. Mumuna pong dili, inutos na, take and eat, take and drink. It is imperative. Metong yang utos. Manibat po inyang may print la po rin kaya kayong larawan. Your favorite, your best family pictures or photos, or your valued family photos. Kasanting na pong kasanting, din kaya kayong pictures, din kaya kayong larawan. Pota pong pakalapitan mong makanyan, akit mo ating retratong inyang kinasal, retrato niyang pepabinyag din anak daw, retratong inyang mag-birthday la, retratong inyang mig-graduate la, retratong inyang mig-outing la, retratong inyang mika-reunion la, kasanting da po, at peparitrato kayo, bangkanita eyo kalingwan. Souvenir, remembrance, memory, at metong po kareng ikit ko, ating mapilan, karing kaya kayong retrato larawan, ikit kayong lamesa, ampo pang pamangan. May nakit na kayong selebrasyon, kasal ay alang pamangan. May nakit na kayong binyag ay alang pamangan. May nakit na kayong reunion ay alang pamangan. May nakit na kayong outing ay alang pamangan. Panay ating pamangan, nanuman po yung okasyon ating pamangan. Iya kompleto yung okasyon nung alang pamangan. Magdala kayong pamangan. Pamangan ng pong inuman. Bayang maging kompleto yung kayong pamitipon. Uling nung alang pamangan, maging masaya. It is a celebration. Maging matatag, maging matibe, ing pamiyabe-yabe po ang ating pamangan. Nyapin po ring pamilya panikwanan da, miyabe-yabe la, miyag na naglan lang mamangan. At kabang mamangan la, may papag-istorya la, ating magkwento. Kasanting na po yung pamangan, ating lamesa, ating pamangan, ating inuman, titibe, lalalam, ing relasyon, po ang ating pamangan. Pero kareng retrato yu po, karakal na retrato, mga 900 pictures. Dengikit kong retrato, makatiman langan, masaya langan, uling metong yang selebrasyon.
larawan ning lugod, larawan ning pamikakalugod, larawan ning pamisasan metong, larawan ning pamidadamayan, kapilan maneyo kalingwan. Inyang depatan nyo ito. Siguro po tinangadwang banwa, lungbanwa, 10 years, 20 years, potang lawen niyang pasibayo. Ating kayong agaganaka, kaganakan at pagselebran. Baluyo po, o batala kong ikit, karing kaya kayong retratong malungkot, ala kong ikit karing retratong makaburyeng mete. Ala po, uling den, ilareng peka masanting yung biling larawan. Larawan ng lugod. Pero ang ini pong Huwebes Santo, atin kung bakit alarawan kaya kayo, iya masaya. O ini po yung larawan, ibiye kaya po kaya kayo, bakit king larawan, the most beautiful picture of God's love. O ining larawan ning lugod. Ding larawan niyo po masayala. Larawan ning lugod at pamikakalugod. Pero lawen niyang larawan na ning Ginoo. Larawan. O ining the most beautiful picture of God's love. O ining peka malagong dili, peka masanting diling larawan, ning lugod na ning hapong Ginoo. Inyang may pakuyaking krus, inyang meteya. Niya pinpuy itamong Katoliko, balang pisamban, balang bisitas, o kaya pibale-bale, siguradong ating kang akit alarawan ng Kristong makapakuking krus, larawan ning kayang lugod kaya katamo. Dapat bayo po yung larawan na ini, binyene, ining banal ay Eucharistia. May nakit ko po ka rin kaya kayong retrato ting lamesa, mamangan, abi-abi mi kakalugod, at ketipuking pisamban, balang pisamban, balang kapilya at inyang lamesa, ing austa mo kanini, altar. Altar, nung nukar niya midadawon, ing katawan at daya ng Kristo. Nandin po nga ko kaya kayo, karing lamesa yu, karing retrato yu, ting pamangan ng pong inuman. Ing pamangan ng pong inuman, maging katawan niya. What we eat is what we become. Nya kaya katamong pong Katoliko, lawin nyo tintang lamesa, tintang altar, Huwebes Santo, tinatag ng Kristo, ing banal ay Eucharistia, nung nukarin tamo atanggap, apangan, ainom, ing kayang kakamal-kamalan, akatawan, ampong daya. Bakit daya, katawan ng pong daya ng Kristo? Pasibay po magtatamo kayong first reading. Kasanting na po, king libro na ning Exodo, nga na kay ning tauli, nga na Exodus chapter 12 verse 14. Sukat yang pagselebran ingaldong iti, bilang piyestang parangal king Ginoo, ban eyo kalingwan ing depatan ko, ing Ginoo, pagselebran niya king kapilan paman. Sukat yang pagselebran ing aldong iti bilang piyestang parangal king Ginoo,
ban eyo kalingwaning depatan ko, nanong depatanan ng Diyos. Inyang ing Diyos, linigtas nala ding Israelita, pepapatene balang pamilya ating biserong at tupa, pepapatene na, malinis siya po, ing laman pepaderang na at pepapakana, kinangwalaking daya, ing daya kiskus na karingamba, daring pasbul at babo daring pasbul, at anyang linubya, di natangya ing angel of death, naninggino, inyang akideng daya, limpasan dala, at miligtas la. Kanita pa pulawenyo, biserong tupa, kordero, dinerang ding laman at penganda, ating daya kiskus na karing amba, at karing babo daring pasbul, kaibat na nita limpasan o ning angel of death, miligtas la uli na ning daya. Makanyan muna naman king bayong tipan, akit tamong pasibayo, it is a foreshadowing, anticipation of what will happen to Jesus. Nung king lumang tipan, at ilang tupa, pengan ding laman, at kiskus da ing daya na ning tupa, miligtas la, muntata mo po king bayong tipan. Ewari sinabi ng Jesus, John chapter 6, verses 54 to 56 nga na, ing laman ko, ing ninuman mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alanangga, at pasubiyang keng miye king taulingaldo. Uling ing laman ko yung tune pamangan, ing daya ko yung tune inuman. Ing mangan king laman ko't minum king daya ko, manatili akan ako, at ako manatili ko kayo. May badbaran lapuring Hudyo, makanano na nga paming kayang katawan, pamiraswana. It is a Eucharistic discourse. Pamangan, inuman. Nung king lumang tipan ating pamangan, inuman. Ngini king bayong tipan, na po katawan laman ning tupa, nune, ingibyen na kaya kataw mo, yapin, ing kayang sariling katawan, ing kayang sariling daya, inyang taulingapunan, Huwebes Santo, na nung milyari po, tinipuno rin kayang alagad. Kinwaning tinabi, benendisyonan ng tinabi, pemiraso na yung tinabi, at binyene ka rin kayang alagad. Take this, all of you. This is my body. This is my body. Na sinabing, this is the symbol of my body. No. This is my body. Take this, all of you. It is imperative. It is a command. Ngayon po yung inutos na rin ginutamo at itamong Katoliko, itamo yung tutupad. Take and eat. Take and drink. This is my body, which will be given up for you. Huwebes Santo, sinabi ng makapaunang Jesus, na idaunin kayang biye, parangan kaya katamo. This is my body. Ulit-ulitan ko po simbolo. Jesus is Himself, the body, the bread, ing tinape, meging katawan ng Kristo. Makanyan muna naman king Diana, kinwaning ko payating alak. This is my blood.
na po sinabing, this is the symbol of my blood. Kasanting na po, potang masasabi iti, take this, all of you. All of you. Na sinabing, only few. Nya kailangan balang Katoliko sisimba. Deni sanang makaritrato kini. Kayo pong pepadalang retrato. Sana potang alaning COVID-19. Potang magmisatana keng pisamban. Mumuna kayong diling simba. O ini po, inimbento ng Santa Iglesia in Santa Misa ng Banal Eucharistia. Metong iyang utos na ning kakatam Ginoo. Nanong sinabi na, kening second reading, uling balang mangan kayo kaniting tinapit, minom kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan na ning Ginoo, ang gaking datangya. Balang mangan kayo kaniting tinapit, minom kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan na ning Ginoo. O tapong magmisa tamo, babalita tamo, o'y tangkarin, enya pining krusipio makaleleya king altar. O tapong magmisa tamo, babalita tamo, itangkay ang kamatayan. Nga po? O tang magmisa tamo, babalita tamo, ingkay ang kamatayan. Nano ingkay ang kamatayan, babalita tamo, ing lugod na kaya katamo, dinawunin kayang sariling biye para kaya katamo. Inyapin, ing kayang lugod, pepakit na king kayang kamatayan, papasyag tamo, ing kayang kamatayan, at inyang meteya uling kaluguran na katamo, dinina nakatamong kaligtasan. Inyapin po potang magmisa tamo. Tamo mo papasyaging kayang kamatayan. Nuning kayang lugod. At tamo mo papasyaging kayang lugod. Papasyag tamo ing kakatamong kaligtasan. Inyapin ing Santa Misa, it is a celebration. Pag celebran tamo ing kakatamong kaligtasan, neng sisimba tamo at tamo mo po pagselebran ing kaligtasan nune potang sisimba tamo sasambantaya pa ing Diyos. Kristo mismo yung darawon tamo uling kanita king lumang tipan ing daya na ning animal makapamatawad kasalanan. Nganapin po Hebrews chapter 10 verse 9. Inalilala na ning Diyos ing luma, ing matwang sakripisyo, lekona na ning Diyos ing matwang sakripisyo at inalilana na king sakripisyo ng Kristo. Kristo yang ngening darawon tamo, kaya betay Kristo, inya pining Santa Misa iting peka makatas diling kapanyamban kaya katamong Katoliko, the highest form of worship, the highest form of thanksgiving, the highest form of giving praise to God. O yan po, makanyanying Santa Misa. Dong ako putok ng kanining gata bukas. Okay, ang kupang number 1 Take and eat, take and drink in Santa Misa. Pero makanano mengyo perini, nung alampari. Nya pinining kadwa po,
Do this in memory of me. Dening kayabi ng alagad, may komisyon la the institution of holy orders, the priesthood, do this. Nung alang pari, alang misa. Niya mo po tinataging Santa Misa ing Banal Eucharistia, tinatag ni ing pamagpari. Uling ding pari, ilang magdaon banal ay Eucharistia. Ing pari, pinili na ng Diyos, niya ngening aldo iti uling gaganakan tamo ing institution of the priesthood. Karingega na ganang pari tamo, a blessed priest day. Niya po may tatag in priesthood, ikaming pari. Ban kanitay daw niyang Santa Misa, nung alang pari, alang misa. In Joseph po'y memili ka kami, you did not choose me, I chose you. Many bata niya ka rin keng balayanan ng Diyos. Nga, lalong na po kiti King Angeles, maburi lang sisimba, maburi lang misa. Papadagdag na pa po yung misa. Nung maburi ko po king misa, dakal lang sisimbang, sana po karinganak yu. Pangadiyulay, ta sana ngating magpari. Buruing misa, naman magpari. Kailangan nating magpari. Nga ng St. John Bosco, the priest is the best gift of God to a family. Ingpe kamasanting diling regalo na ng Diyos kayong pamilya iyapin ng pari. At ingke kaming patulunan St. John Maria Vianney nga na, how great is a priest if you will only know who you are, you will die. Nga ng St. John Maria Vianney. Because God obeys you. O tanging pari nga na iti yung kanakong katawan, ing pari yung magsalita, ing Diyos mamintuya. O tang sasabihanan ng pari, this is my body, this is my blood. Ketang penandita ito, itang tinape, maging katawan ng Kristo, ing daya o ing alak, maging daya ng Kristo, nung alang pari, alang Santa Misa. Kaibat po, nangikit tayang ngeni, dating utos, take and eat, take and drink the institution of the Holy Eucharist. Do this in memory of me. Itang sinabi ng Yesus sa ita, tinatag ni ing pamagpari, ban kanita, itang sinabi na, do this in memory of me. Daktan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako, ding menulang disipulo na, ilaring meging pari na. At mi pasapasa na, karing obispo, king Santo Papa, karing obispo, karing pari, ang ganap po ngeni. Ing Santa Misa, iya po ing the source and apex of our Christian life. The Holy Eucharist is Christ Himself.
Nya potang magmisa, Kristo at yubusal tamo, Kristo mismo, inyapin potang magmisa matutupad itang sinabi na, Jesus ya ing Emmanuel, God is with us. Matutupad siya po itang sinabi ng Jesus, I will be with you till the end of time. I will never forsake you. I will never abandon you. I will never leave you alone because I love you. Mayayakit po ito king Santa Misa kay bating pari bilino ring ostya king tabernakulo. King lumang tipan putin lamo naman tabernakulo, Ark of the Covenant. Itang Ark of the Covenant metong yapong kawun. Karindo binili reng 10 Commandments ang paparetang mitagan detang mana king disyerto. Miyayabela po ka rin dingapulong the tablets of the 10 Commandments ang papapuretang mana nung lawen me the Word of God ang popayng tinapi. Inyapin po keng misa oy ni ing mumunang dakin ng Santa Misa, the Word of God. Kaybat nanita, kaybat tamong may kirandam king amano ng Diyos. Potang mababasa yung kayang amano, iya mismo ing makipagsalita kaya katamo. God is present in His Word. Kaybat tamong may kirandam king kayang amano, the second part of the Eucharist, yapin po, the second part of the Holy Mass, yapin po yung Holy Eucharist. Kasanting na po, adwahin kaya katamo, di nga Katoliko, ang gala mo po keni. Alalang table, alalang altar. Baloy po itang meto nga Katoliko, metong yang leader king meto nga relihiyon. Me konbertiya, uling king karelang relihiyon, alalang altar, alalang Eucharist, alalang body and blood of Jesus, ang gaya mong kening liturgy of the Word. Nung keng lumang tipan, ating pamanganan pong inuman, menintunyay ning meto nga leader ning Katoliko at ikit ni ing altar king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kompleto ya po. Balamang lupatamo, liturgy of the Word, liturgy of the Eucharist, kompleto ya. Katsura na naman nung metong kalupa. Nya kompleto ya po yung kakatamo. Nya pinpuret ang kapatid tamong kakawani, likwan nyo ing grasya na ng Diyos. Likwan nyo in the best spiritual gifts of Jesus. Likwan nyo. O ini po, kompleto yan. Amano na ng Diyos at ing kakamal-kamalan ng katawan at daya ng Kristo. At tatandaan niyo po niyang kaiba ng sinubling mebiya Kristo, dening adwa ng alagad, minuli laking emawos, makanano din nga kilala Jesus, king kapamilatanan ning pamamirasong tinabi. Kilala de king pamamirasong tinabi. St. Luke chapter 24 verse 35, kinuwento na nung makanano din nga kilala Jesus, kilala re, inyang memiraso yang tinapi, ing kakatamong ginong sinubling mebye. The Holy Eucharist, the priesthood, and katlupo,
Iapina, ing sinabi ng Jesus, wash each other's feet. May papanos kayo bitis. Baluyo po, St. John, ing binasa kong ebanghelyo, kang San Juan niya, alayang breaking of the bread. Pero ing kaya metong yamo naman Eucharistic ritual, the washing of the feet. Interconnected la po reni, diningatlo. Makanan mo talang pikone-connecto. Kay batamong may kirandam king kayang amano, kay batamong tinanggap king kayang kakamal-kamalan na katawan at daya, na nung sinabi na ning kaya katamong Ginoo, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang die alananga, at pasubyang king miye king tawlingaldo. Gusto palang pengan ming kayang katawan at ininuming kayang daya at ingkang die alananga. Father, yung kukutang dapo, basta't makinabang ka, at ingkang die alananga, nanaya po yung pakibat, basta't may kinabang ka, tinggap may Kristo, miligtas na ka, pakibat po, ali, makanano kang miligtas, makanano kang mikabye alananga. Communion per se is not automatic salvation. Kay ba't meng tinggapi Kristo, what you eat is what you become. Ninuman ing tinanggap kang Kristo, maging kawangis ni Kristo. Genesis chapter 1 verse 26 nga na ning Diyos, and God said, let us make man in our image to our likeness. Lelangan nakatam ning Diyos king kayang wangis, niya po tang makinabang tamo, sisimba tamo, may kirandam tamo king kayang amano, babaywan nakatamo ning kayang amano, tinggap tayo Kristo, kay batayang tinggapi Kristo, maging kawangis tayo Kristo, aliwana ingaka